Mizoram hi Khovela biodiversity hotspot shang ramsale nungcha te chishang tamtak omna tina ni meang chu chungji nga chuanin Indo-Burman biodiversity hotspot anti chunga kan omvea ramsale nungcha te pathian thil siam chishang a han kan ho sa MMA ni Mizoram a hian protected area somver bol kan nei vea chung chu omja chu ram sarkarina ahum halbik ti chereu thian me alo ramsale nungcha te free taka an omna tina ni meang chu chung kan neya somver bol chung kan total geographic area tanga chutin square kilometer sang khat jan hi somli point pasari panga vel borania chu za panga vel tina ni chu ramngoa kan la ho sa ma ati theyanga satellite imagery atanga India ram sarkar le azirmi te scientist na anzir dana chuanin kan ram pumpui atanga za somriat vel hi ramngo ni ti kha anzirna atanga anmu chwa chuania amaro chu chungte chu alomom viau rual hianin all that are green are not forests anti china chumi omja chu thilshing na zongkha ramngo ramsale nungcha te chen na tlak kha alo ni kherro theyani chungte chu a ground reality kan ti ataka ani nakha kan shat sian te po trula Mizoram a hianin kan soi to angkhan ramsale nungcha te chishang moi tak ramdang ina anne ve mi alo thingle maute meibaka medicinal plants kan ti ramhuldam doi te angte chishang hi omani hengte hi tuna chuan anni na ang tur le kan man tangkai ang tur te hian kan lamang tangkai lo deu ni na langa chungzong te chu kan ron soi chawanga kan biodiversity ramsale nungcha te chishang moi tak le dangdai tak Mizoram kan nei te le kan ramngo hlutak te chereu zel tu le khatiang anga biodiversity threats kan ti me ang chu tianga ta na hlom te chu Mizoram bi katan kan lo suyanga ama sabera chuanin habitat degradation kan tia habitat chu ramsale nungcha te omna khani me an chen na kha an in ti na ni ve me ang chu habitat degradation kan ti chuan ramngo le ramhnuai te kan ti chereu na sadlu tu ka wangin ramsa te chen tlak lo na kan siam me kan ni kan ram hi khopui pona kan han kal chuanin ramhnuai te thingkung tam tak lo om ma se ramsa te hmu tur te sawa hmu tur te sawa sham sha tur te an tlem to MMA ni hi nga tinge kan ti chuan kan ramngo te kan ti chereu na sadlu tu wang ania thingkung tam deuh om na ramngo kha ramsa enge mo big chen na tla kha ni kherlo me theya achan chu ramsa chitin reng a species a zir khanin chen du big na te acho ei tur big te thing na an ei du big te savatan po chumi thinga chuanin hei chuan bua chhep thin ti te khatiang kha chi shang om ta chuwan chuanin ramngo kan ti chereu lova a natural khwanu ina alo da ang a natural anga kan maintain a kha apoi mo MMA ni adot le chuanin pollution kan ti hi tuna cha Mizoram a hianin boipui thamatling to a tuna kan lui te le kan lui lian te mishing chen na bul hnaya om phei chu a moi na bo thak tur khop le tlan tlak lo khopin kan ti tropin kan ti chereu to ni lui te then khat phei chu tuiluang po om lo tur khopin tuna hian ti chereu ani to a khangkha apui MMA ni heng hianin mishing te tlan tur tui tlan tlak lo a siam me ba ka ramsa chi shang sawa te le nungcha te chang chena ni ti hi kan sha renga nga ya heng te nungcha zong te thil siam zong te pathian hian in kung kai na thuk tek neya asiam kan nia wangin khang te kha kan tan te kan Khovela ecosystem balance ecological balance atan ten pui mo ve ka wang te khanin khang kan ti chereu te kha pui bokani hei hi atlang puin lui dung top lu tuk te kan lui kan ti chereu te hi one use plastic kan ti ang chi non biodegradable toy thelo kan tiang si kan man hnem lut tu ka wang te hian ania hi apoi MMA tuna chuan sarkar te ami malte ko sian ang te po in tranna satak kan la alom om rual hian mitin hian kan mi mal nun thewa hian ni tin kan nuna kan lifestyle te kan thilman te mo khangkha responsible taka mang kan ni kha poi mo MMA ni entina na ko sian thil ti na te khotlang thil ti na te dispo plastic kan ti ang chi te kan mang na salut tuka ke mani mi mal nuna te po hey packaged drinking water kan ti ang chi te bottled water kan ti te khatiang ang chi tui hanleya a plastic voi khat mana paile me khatiang kan man na saklu tuka wang ti hianin
kan bol hlo troi theilo kha alo tam me khang khanin hatuna hianin kan luidung tele kan ram ati bol hloina ti chereu me kani ti kha kan shat renga trula ke mani ram me ta ni lo khovel ram dang de mi te tan po hetlai hmuna ke mani omna hmuna kan thil ti hianin ramsale nungcha tele khwarel dan pa ngai mo kan climate te engkim kha a effect vekani ti kha kan sha ta trula kha responsible taka kan nun kan man li tina kan nun kan man hi apoi mo ani pollution kan contribute dan shang thalo deu hi tam taka om theanga chunchu amaro chu mishing hianin mimal tin khanin kan lifestyle te kan change lifestyle changes kan siama athazok biodiversity te ramsale nungcha tele khami pollution atana athalam zo ka kan contribute theina tur kha kan nun ni tin kan nun han kan ti thei tam tak kha omani chungzinga pakhat chu one use plastic kan ti angchi te khatyang man tlem mei te adot lea chuanin fashion te Mizoram chuanin kan war ya kan style te asang kan tia ramdang te shat khop te pon chanchin bua te po chwa kan lo ni photo china ni fashion hi pollution le climate change contribute to lian tak pakhatani ti kan lo shelawang ti hi ka hlawa chuwangin ramchang kangjok te chuan tuna chuanin an lifestyle hi unresponsible to ya sustainable fashion ten tia entina na kor kan thak reng te consumerism kan ti ang thil leidu lutuk na ang si te thil thar nei reng thomno khera lo po he gadgets te khatiang ang si shimshima te po hanin khatiang ang khan a production a te asiam na konga ani chu asiam na konga khan pollution a generate nem ya khanga khanin minimalism man tia thil atlem theyang ber ka mangang atlem theyang berin kanungang kamamo chin need before greed kan tiang chu duam na wang khanin kan mamo chin hi tam tak hi kan mamo lo hi kan lo le nemin kan lo mang nem ya chungchu ni tina kan nuna khanin kan aware kha kan responsible angaya chu apoi mo nin ka sha karon soidu boka mizo thalai te na kan contribute theina thaber chu second hand kor hak te hi ni thil thar leireng lo te consumerism sang lu tuklawa mani in maintain te khatiang kha thil ho te kan ti the kha kan ni tin na kan ti the kha thil tam taka omani ti kha kan sha ta trula khangkha ramchang kangzo ga janan war to ni thian te ne na thomno in thleng athar leilowa thomno in thleng ti te thomno in thleng na mun pui te khan leya khatiang te khan an mani contribute theina anga khanin an contribute via hetianga pollution kan ti te environment le conservation tana kan ti theite hi thil lian tham tak kha ani kher khangai lowa mo perfect dewa kan ti kher khangai lo ma se ke mani na kan ni tin nu na kan ti thei thil ho te khanin impact lian tak siam zo kan ni ti kha kan sha ta chula kan thil ti thei chin kha atelwa om lo ani ti kha kan sha apoi mo ni adot lia chuan hunting poaching kan ti le illegal wildlife trade dan lo anga ramsat le forest products sa sumdon na te angkha huang khata kan da thenga hengi kan ramsa le nungcha te ti chereu tuania apoi ni tunhaya phe chuanin air gun kan ti angte thil silai thadeu te spotting scope te ron chhuaka hengti hianin savave te ti hluar ani ti te kan lo sha poi ma hengti hi kan sima kan ti lawa hun to tak zetini achan chu kan soi to angkhan soile soi nu Mizoram bakram dang kan nei lawa Mizoram chungaram sale nungcha te hi kan ta ni ti kan sha ta kan ta neya kan hum hal kha poi mo ani adot lea chuanin climate change kan ti leilung in rel bol dan pa ngai ba ka sikle sa mishing te wangalo danglam na sa to lutuk climate change yan hong tam tak mishing nuna ania hi Mizoram pon kan tuar me ka kan tuar zel don ni na langani khang kan soi to angte pollution kan ti angte responsible consumerism kan ti angte khang tiang zong kha climate change combat va fight nan chuan apoi mo ve kani ti kha kan shat kha atula soile soinu ni tina kan nuna kan thil ti kan choice siam kan lifestyle khanin achelama mo achalamin honga nei china ni ti kha kan shat apoi mo ni climate change na ahong pakhat a effect kan lo beng khon tu le Mizoram atana poi mo deu pakhat chu nat na shi lo intrider na sa talu tu khi ania hengti hi tropical diseases kan tia tropic region a natna chin te khatuna chan temperate regions kan ti khovot zok te a te tyang khan a intrider na sa ya entina na khovel ram then khat amo mun then khat chawana na shi tura mo kan tiang te kha tuna chanin mun danga te lo intrider na sa to ya khang te kha climate change na effect
la om tak chu ania khangte kha kan aware anga yani chumi me ba ka chuanin exotic species kan ti ang lak lu te hi heng te hi apoi me ni kan ram leilunga native ni lo foreign thil ani chu kan lak lu hnem lu tuka thingkung te mo ramsa te mo sava mo khatiang exotic species te khatianga kan rama kan lak lu te hi kan ram native plants le animals tan ti hanin a thalo ani ti kan sha ta tha kan rama omsa kan native plants le animals te hi andi bral the ani ram anga kan malak na ni mo mimalina entertainment kan mimal nuna kan du awanga thingle mawa mo ramsa le nungcha te sava te engpo ni ro se khangkha kan lak lu ma hianin kan zirchian masak phot hi atulani kan ram leilung le kan ram nung ramsa le nungcha te omsa te tan hianin apoi theangem adi bral theangem ti te hi kan ngai to chian anga ya khovel ram danga han exotic species wang hian na satakin an indigenous species mo an ram leilung omsa ti han an lo tuar to thina ni ti kan shat kha chu wangin he hi uluk taka zirchianga ngai to masak phota hengtiang malak na le kan thil ti reng reng a hianin uluk taka ngai to chunga zirchiang masak phota kan ti hi apoi mo em ni